Hoka aku. Hawa lun memang lun kena debat dengan kah nyan lun kalau lun add Facebook draw ke hai Imran Pasir. Katulung konfirmasi siat mahan ta debat tiga buat video live ino. Kunu kalon ohna kepandaian kah Imran Pasir. Alright. Tiba Imran Pasir. Kapakat kru ke berame kapakat pang lima ke sampai si gogo kapagak video live dengan lun. Nak lun debat dengan guru awak kah, nak lun debat dengan pang lima awak kah. Nyo Abu Syik pegawa kon room lain. Abu Syik nyo kon penakut dan kon pengecut. Dan di saat Abu Syik membicarakan sesuatu, semua akan Abu Syik pertanggungjawabkan. Najilah Imran. Maka Imran segolong ka khun kelon hi cerape segolong ka khun kelon hi ya the. Maka kasmike le Imran. Baik semudah tat bak kapu cerape lun semudah tat kapu athe lun. Padahal wajah lagi bui puak tung ke hai Imran hai. Hana ke depu dro hana ka sadari di saat ote ka pegah ba, ote ka khun kelun macam bago, ote ka fitnah kelun macam bago. Ha? Yang ka pegah video ta boh. Kamat kitab suci Al-Quran, bulagi lun mat kitab suci Al-Quran, lun musumpah. Menyuka hana agam gentleman dengan karena Allah dan menyuka merasa draw ke urung bila ulama katulung laksanakan tiat belagi lun pegahnya Imran Pasir. Kau ji benar Imran? Imran? Oh kata Imran Pasir. Hawa lun kena debat dengan ji. Hawa lun kena pegah haba dengan ji. Tapi bu mate mai hajit telepon lun kena. Bu mate mama di handi jit debat dengan lun secara muslihat. Karena ji hanai tong pegah ba. Karena bangai ji sok-sok panitia. Sok-sok panitia dalam partai PA nyan. Maka ji dibela. Dibela kanot bu baik bekah kanot bu. Maka dibela dipertahankan awak partai PA. Dipertahankan Diji Malik Mahmud, dipertahankan Diji Muzakir Manaf dan anggota-anggota hewan lain. Maka di saat watel lon temanyong hana solusi sama sekalipun. Head anak muda menyulaginya Imran Pasir. Lain nuro baik kayak pegah-pegah draw ke anggota agam. Imran Pasir. Lain nuro baik kayak pegah-pegah draw ke sidro pahlawan perjuangan Aceh Merdeka. Lun kon gam. Lun suaka politik. Tapi gam awak kahnya nasional. Gam lun di sini internasional Imran Pasir. Baik kapke di kahiban. Lun hana lun mob. Di saat lun mob, abeh ke awak kah bandung. Baik kapa hebat-hebat draw ke ngon Abu Syik. Nyo Abu Syik pegah apa? Bijeh lawung. Bijeh asli lawung darah Aceh. Hana mujampu ngon i baneng lain hana. Asli darah Aceh. Napu hati ke Imran? Mata gila kakeker anak mata gila. Supaya terang ke kalon Abu Syik pun nahi yathe pun nahi cerape pun nahi bui. Kapake kacamata menyuhana kacamata. Lun kirim kacamata kekah tabuh. Yang lagak. Yang spesial lun kirim kekah kacamata tabuh. Kiban Imran? Najilah helung pegah apa? Bu jentel becut katanya orang agam. Baik jentel tempe kayak pakai. Gerentak sambai kayak pakai. Han lagot kena bak lon. Yang kepegah ka kena jak kirim ka kena you jak lacak lon kena di sino di Kanada. Go ahead buddy. Send your intelligence to me, okay? Ka kirim intelijen ayu kuno bak lon bujai burame jangankan intelijen presiden lah nak tilah wak kahjit kabar kuno bak lon. Nak kututah perut di lilun. Baik ke kiban nyo Abu Syik pegah abang kon lain kon pengecut dan kon penakut. Kon pengecut Abu Syik nyo. Nan asli Musliadi Muhammad Jalil. Kon pengecut. Andai saja lon pengecut, lon penakut, maka han lon kejit pegah apa? Han lon kejit pamerkan wajah draw. Wajah asli, maka lon kon bijeh pengecut. Lon kon bijeh pengecut Imran Meduah. Hai Imran. Pokoknya menunggu hai Imran hai yang khusus dekah guys supaya draw ke kanonton Abu Syik. Okey Imran, kanonton Abu Syik tiga-go. Nak takat ke bak dengkura ke. Kak pahaya draw ke gam-gam draw ke ngelon. Nama oban pi. Pugam-gam pukul mo. Perute pancuri tujuh dum perute awak pajuh lonte.